Kajingbrat jingkit kli Menteri Rangba Kajala Konrad K. Sangma Syakibor penyat distrik ke East Khasi Hills District ban Shimrai lan INM ya kajingbet ya kisanatan dharmi Hindus ban penlongi kajing yalap gau protesta andolan hanong ba Shillong hak artarik Urisau arja arpusau ka Hinyau Trap Integrated Territorial Organization hito hak arpundre tarik nailor arja arpusau kalaong bakalong kebalingo bau Menteri Rangba bau kentaj bakal sarkar kamdan bor ban ajingbet habakran sikilat pathai kubor uba wan bon Dekar General Secretary Ulaong hakar kontre kam ke sarkar hi Menteri Rangba udi ukli do ban penyat ya ke sencar khadar ban sna policy ke kenhun menteri bat upenyat ya ke sencar khadar leng baki menteri sarkar bat ki officer IAS Henry Kumba kapau Menteri Rangba Ulaong bagi bor penyat distrik kidi ki bor ban syemya karai ban ayek kinu ki NOC kalong ke babakla Kehitu kalaong bagajingnya tu Konrad bahagi senam baladap ke NPP ru kala syak pendu NOC ban penlong rally Henry Konrad ulah kelatpat bahag ke por election ke bor ke Shanghai ke election commission. Statement balai dau Menteri Rangba Kajala Konrad K. Sangma keba ithamula bat keba pelemo yang itu kata-kata bat kani ke keba upersyang bandarap jot lani upersyang ban panthame ban thekti yalade halor ka benta ka bau omba ka sarkar jala kamdan benta ai hakban a yakino ki NOC syaki kanhun lani syakino ki seng halang habayade ban penlong yaki program ba pher kumgirali ban kiwe kini ki kentin kiba Menteri Rangba ula penpau len bakilat pathai kubor kami hadir ba kidon ki kenhun reunion Hindu kiba temu banwan penlong rali hak artari Urisau ardat Urisau hak nombak Shillong but kapas penlengo ini kum ka jadreu bat kejalahi barok kowe kalong ba kat Menteri Rangba Kajala sengutu yang kabor bala berku bala Malaysia tu. Oi hak tinggi sia hapo kari tisin sia dari India. Lani haka federal states haka federal system of governments. Menteri Rangba udi krido jom ka state di berapa way. Bapak yang ka administration yang ka policy making bagi council of minister. But kini kijing keren kelung na jom Menteri Rangba kapau syai ba umpat kotbor ban ya kesuki balaban syatu but kadon standard ni nagalak keseni penrang bagi ya kini kijing keren kena kelung jogo but kapau syai ba usah brainwash halo daki bru ki banaba te ni kum kaseng ni nom laban punyang yang kiliki jeng kubur kijamu ba ya ke permission la IT but la IBOR yang district administration ban issue ya di permission ya kino ki permission handre ni tip shine bat ni sakhi dal ki jom ki kman habang iban yang ki permission na di district administration kalau thok deu shine hak itu ke permission ba the permission is granted by the government on the dark authority jom deputy commissioner lani di district administration but kini ka kini cingkren Menteri Rangba kalau ke bawah kelah itu kata-kata but nitiba ki district administration ki datang ki administrative unit jom ke sarkar jala kahap hapok jingpai jom ke sarkar jala hoy hai permission nimla banlen ba kidan ki permission ki bom la ban pediang dari dak sarkar kidan ki permission ki ba syakan tan bat kidan ki ba pediang handre kejingong jom Menteri Rangba ba yang ki permission la sim ya karai da ki district unit lani da ki office rekam jom ki deputy commissioner ban issue ya ke permission kalau ke bawah kelah do kata-kata bat ni tim syai bal kita kiriu Sydney Hindu ki bawan na ki wei pat dijela ban penong yang kadali hak jela jongi kim yai tam hak district ki hawan dan pakari district East Khasi Hills district baterter
but ka involve lain satu lagi district tentu lain satu lagi district but is tentu ba yang ka permission they ban grant by the government lemba to deputy secretary to the government of Meghalaya they tang na i board jong ka district level te ni neglan sen ni program juri ke ketin ki ba persiang ban penthame yang ni kum ka jai bende bat yang state hibara gawe ye ki jingkren jong menteri damba but ni buru ketak jingkli ya menteri damba bang lada ya ki permission ki ba lapan ka kino ki kenhun la ai bor bat la penkubor dan tang dari district administration kamut bang kita ki deputy secretary jong sarkar jala ki under secretary jong sarkar jala kamut kim don bor kamut kadang klein bor ya ki district administration ban ya kita ki under secretary level kita ki deputy secretary level jong sarkar jala te ni kan mau hadis nem sedin ba hak por bagi BJP ka parti BJP ka penlong rally ha po sor selong kayo permission lemba ka state government lemba ka under secretary to government of Meghalaya lemba ka district administration ngide banten mau le kini ba ya kido yung permission David da ka jingtip bat karai jong sarkar jelah ibar bawe nomor ba ya ka yaki district la pihak apa jingpet jong kesorka di Borobudur. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.